trabalho, estamos dando kita bantu bikin negara dan kami sini kuat. Dapat binatang galur sila ng pula. Sila kailangan na i-name kita karam ng tayo ng 5 tahun. Kalau kita dari di situ pula yang kami sini kuat. Namun kita may binatang kita ng pula. Sa penta pula na nampak yung sulit kedua, sinulod. Dapat binatang kita may chiko kita may cintakan. Kasi nalang gawin na sama penta pula. Kalau sudah terpapar belum, kalau sudah sampai di total, bisa dilihat kegiatan dulu. Kita pergi ke tempat sudah untuk program. Sama sudah mereka. Yang sa ni kaloob na tumanda, kaloob na lubena, na kaloob na lutang. Sabi kita mengitiwan na kabinitay, na bulan na kakina maraw, na pumabili pinakataka na lolo malip ni kaloob, ibiberikan da amarikan da, wabibibe sebelum dibuli pikataw, na nona sa kabin pula, kinay karos na sulang doon niya pagi. Mau tadi kuenta bahwa dia nak cuba nak keluar, karena lebih marui, karena lebih tamak. Sabu dia nak talangan di tarawat talang bula, tarawat di tayak main yang kabin dintai. Sabu dia nak cuba nak keluar. So sudah dikata benda satu kali kita kami dono tersere di ber di dongan yang bangka bayar lelek.
wale pada sa surat mendat kosong. Rona tiki de voltam. Nanu mamewili kabe kenda. Ena kabe dindai. Kene mutai nekat donan rautul semua berpau dan disame. Donan rautul semua berpau dan disame. Ena tiki nangai dua. Daw iya na bako binabinaka by choma. Ni saya lo binaka bukoya. Ni sasa ni mundo ano nalolong. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Kena dabunaw na kinawasit kinigaruha. Ena tiki na ngayon dua. Mona namin ko ay kamuli ko, ni ko sa darubuti ko, ni sember niya ko na besi nga na, kanisa sa nga ni tormay na biyambaki, ko nakakina, au sa nga ni binakata, na kaungo. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of your trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Poro tagina kalu and the hukulino na bosa uli krawe kenda and I come in day. Bibiyo mena nugalis-lisin na kaya may tumani na huli. Turun kawa mana numero toki na may bali. Sa wala nga nito yung laki bully, nalang karami na bully. First of all, we go and regroup again as a family. Ito like regroup tayo. Yan ay karuwa. And then we reflect. Reflect ang ilis manit yung lawak. Wala tayo ito mabeten ito na ulit mo den besar. Buka butu yalo, buka mosi yalo bekito, bombi bibiau, not only regroup, we reflect, and then we renew. Yana kau bebo sakine na kami dindai, regroup, then we reflect, and renew. Mena ronel kini kol tamu, usawa sebe kenda, na kami dindai. Usa mulai pada turbo, kau nanti guna singili sudu, enak kamu. Sebelum ni huli itu tak kau, sa pagkabimbul lagi na numem bagai ros mabulan dua. Pagmambaw tayo sa kanila raw. May na numem bagai dua, may atong may nilay. Siyempre na may nanguno po asudukin na. May atong may nasingin kuwa. Pagmamot na isang niraw. Yan ni kuya kumay kinakabi mo. Awili ka tigo weekend na nasamin doon na raw tulos sa kumulon. Daya may chowa na po binabinak. Ni saya lo binak ko kupaya kasasengan ni mundo na nalolong. Ni kuwa o nanumang mga namigukina. Mo ba kami binakataka na to? Baka kami binakataka matay nanonayalo binakatibig. Kinakinig karuwa nanonalolo mabiko sa sekanyo tira. Bernaluto na kami mo sa talong tagibiaw na numuwat. Siya ni raw. Dendre lang turumi. Saya lona. Kamu ay tadi usran. Orang kau betul mutabi ko simulo di sini kuat.
No mo da me pula gina sin kuat. Regroup yourself. Reflect on the journey. Renew. And renew your journey with Christ. Manone mi koe kamuli koe bliko e nakauno ko sa doro wukin. Sembera niya kumai le besinga da. Ona ka butakina. I find no pleasure in that. Sebeloni iraidira na kamuni ratu na kabentai. Ana bi ka ke saro ngara. Uli siapa anak kako tak mona numi ko eti ko kamuli nanu mana kalau nanu mana nona ya lebih nak kabik nanu mana nona lolo malim sangat dibuka ya lara kendo e ba ka uti kumai anu anu susu kina mega mena singa dai nak kalau dondonga lagu turu bikin na be ngauna rende tandolo bikin na be wasati tombo di nonde lola boko be minak ni takana kabe mo boko be minak ci ko wana kalu ni sai allo minak ko koya asa senga di mundu na nore ya lola. So today the Kuare group regulation lola ko indona kabe nak mo kabe singongo pakabutaka saya boleh nonton nomor weo kadi buat kena keluar beliau takkan nombula maroroy na numbingauna nama keciko enale utale tu na be ulu ni bono ni bola bele utale tu na ndre kona staff le utale na kai na gamai yo na nume utaki ko na singa ni dai ena be kai bosa kina nando ni sami boka pede penda ko kona kelo for he is good saya lo benak kene kerua sam tau lo manik mana besi ke kene tau ko nau na noni tau na numi koy kamuli ko na ngono ko sa daw ko tikukin isambera niya ko mai na besi ngara ono ka kin no sa sa ni binakata na kawo nada membe kana buna tala lu ko kami binakata ka kin na kalo mentau na numa kina na kalo daw bunau na yuto tsarni kenawase na yuto tsarni tikina na kalo we na lewe kan ena kabinaka wata kinaka ena bita na talanoa kina ibu andre sene ibu sala mayalo ena kabinen dai sebuloni buli tu da kaw onu itaka ni na yalo ganga yalo de susu ena lomang alo do borong do bo benak daw na numana kalu dai tinabi ngaw no kena me ba kalu matagi ko choba maroi seroni ko na matay choba ka mero lolo mabe me sa ko na matabi ko sebuloni buli tu da kaw ko choba kasulia be ko na nona bogati santo sa no tamas di marro na no muni do robo nona bula na nona tumbulak saya utake na ko bauti ke muni ke rere wa ke muni marro ki mami bata ko bubal me ki mami santo to ko ni koya to ko ni reto bo betabi do bata ki reto no bubal ti o kuliki me marro rere ki na no muni bingo me bilak atau lagi mami bolo bakal kata kita buat ada kemampu semua pulau kami dah baik ni ada cisu ni mami kurang dari mami bolo cisu
chini wa mimina isami karana notolog na kami simuna ikut untuk perbuatan bikin debaki na kami ikut bikin bikin sarana bulan sulit ni sebelumnya na kami ikut ni ngolit kumai kemudian kita baki dan sana na baki na kami sudah mingona ni tipo na singalang dan sana datang bulan suwasir na bakal na mamulo ni sini ikut jadi na biokay na hubaliruan sabi kita pagtal nga bikim ni na lako boleh kamay bikim ngol sa mi bayo menyanu to ni liku tanang mi kantao sa kinta bay rabi mi nakita nga ndara ni may cukup na kami siguna ni ko ano sigitor wala nango pampalaban nango na so na sulit sa nangononggo may tabut sinabosa manasana bi tatasimi. Sa dolo bina ay sinto iba pulong bibiyaw sa mula bina ka turang talatal sa waliw ko na mitikina ni sabi wasikina na bongi bina kanikuwa au kaya na biwa kityo nga nung kubosa Beritania ni ratuti ko na wekana na tinayaka mataki kenda na may nakoro bigyan talaga ng tuisuba kanda ko suba wag na binaka di wag nalalatakin ng nunong minto kina na itabi usa na lumo na bubali mo usang may matataki kay tuwe na bungi binaka ni kuwa Jeremiah from the Old Testament, chapter 29, verse 11. For I know your plans, declared the Lord. The plans to prosper and not to harm you. The plans to give you hope and a future. Osaka. Nina bato tarubi akasude ito haki tumuko. Na koyo na katolinya na ito ya bisiw. Na tuwina koyo sa niya ikandaro. Yan ako ay nandrong bisiw. Manaya tumawala. Nabanuwa ka puno-puno na kimenti musibo. Sini orang-orang mai tu dah kena buku di wale untuk mana tabi teman nabi kena baki kena bakal nak maka kena dengan dia bakal yang lain kabisir yang bumi nak ni kuah wana nulis na Ronondolo Kalima. Ronondolo Kalima si Ronondolo Kaba. Ronondolo Kalima na. Ronondolo Kaba. 2004, just trying to bring back those memories. Natamay sim. Siya sim yung weekend na kilatunayan na sim. Doon ako nalito yan ni Wikito may anuya, may malolo. So it was those years, early 2000. And kinta dalam may anuya sa asubian ito na mo nila totok. May kiyo. Malaing kasi ni Muli ni Kinta. And namamano the primary school. Misen kila ni sa dhabutu na matay si may na ngunalewat totogang mo ni Kiyo. And that's where it all started.
ati kibumay kaya na nona window mo ni lobol yosimi kimamisya kila chungaw kwa mabingay kindatala ni sa rongomay ni sa kuna tagichi ko na darubungo anabuno tukinokina nabuno ati kibu kuna tagimikina darubu sa may damit yung may nito ya sa may anuya ba na tumulong yung ngay baka susolo na lay takamawa takasara may malolo takamay anuya takamay bali nina romada di ko itulo na yata itubi ko na darubungo sebulon buli titakaw sa tunay ningo buli na ni talatala ko karabo na mga mau kanirarawan niya sa may bagay mo ng talatala mo na mag-isawat di may nonretiko may tabiuni yan na buli talatala buli ito ng mga tsiko ng rabi karabi ng tamatakaw ng mga manuta may anuya kanto ng mga kasari ito ng mga kikoy na mga boya kasi nga yung kasibisibin yan na tulo na kay Chubi siya. Sa rumput TV di tawag doon na yan may tulaw na yan may nasa nung nga kina na yan may nasa nung kadaw. So you're a very lucky boy. Yan ikuha sa makiro sa bukan doon kina mayala. Na tulo na nakauwi at una. There are 4 things that I want to say to you this evening from the book of Jeremiah. Number 1, the Lord already has a plan for you. I have the plan for you, declares the Lord. Krua, for you to prosper. Sa tiko na itutuwa na kalunong mula. Krua, for you to prosper and not to have you. Panbali na lumu binaka, lumu tiko sa upo. Tiko ba na kalunong? Kaya na siya na liwatara morarawa sinendua mena hoile ngaiko sindua mena nakawendo nakawiko not to harm you katulu puno kaya ay nebole Jeremiah hope sa tiko na ninoi kaya na ninoi is the hope. Kini kapa sa chiko lingana no mo mataka. Wala no mo singo mataka ikibulo wen sa tiko ba. Yendo man ka tiko kya there's only one condition. If you put yourself right with him. Balbale ni bana dorbo daw karabi kalu tarubon daw talerorao tarubon daw borong wana kalo nakakiliasa nung words to it's all yours prosper nati ko sa utu nati ko naman ninui nung muli matakasati ko ba ikimam kele na biyokani manesa ni kandabo nati kinesa na may nanroa ikimam isawa nunito yan na ready kayo mabiti umaingo ready kayo masara mabinaka para tunong mo ta tunong mo ni pero nung mo talaylay pero nung mo tabale pero nung mo bu pero nung mo tutu sa tiwa kayo mo to come and celebrate with you and to thank the Lord who kanda sa rumata na po sa day turang talatang for your life. It was not easy journey around Biotini, Rombin Tunga may natumulong Rosa o sa Regyo.
So we are glad that we are part of your family here. Thank you very much for joining us this evening. Sarah di kimo begini prosim. Misalnya kanina tali akan sing di kuah. Lukonin ulit apa? Nakalau, wah ada cigo bindo na tala-tala, wah ada cigo bindo na iba katao, wah ada cigo bindo na lililisere. Daw na nung manayaba ya. Sa minta kanina maruta ka matakili, singanikuha. This is for us to celebrate life and to wish Mayara a prosperous journey for his future. Kim salon dito yan. Natalita ka na ang buong ni kuha. Sa ni mo mo sutong ko na buwali. Makalungan tayo ko na kaluhin na buong tuwising ng mataka. Dito sa kina na buong kani. Ito nga nitala no ang balaw. Balata ng bulan isibo. Kinanon dito tugubuhan ng buong ni kuha. Sa basaran na tinaliho. Maka sa sol na muna na buwalabi no fear. Any representative speak on behalf of the family. Good evening, Dumbul. First of all, I'll introduce myself. My wife's supposed to stand and speak. This younger sister of policeman. But she's so emotional with her brothers. So I will have to stand for my wife and my tawali sitting here for the family. Today we celebrate a very special milestone of Woody, student president. In Pure, Silver is known as Woody. We are proud of a strong, successful, and young man he's become. As we celebrate, we remember his mother, who passed away 8 years ago. Though she's not here physically, her love and values live through her son. And we honor her memory today. Uli is a very special kid in Kyo. With my father-in-law and my mother-in-law and my sister-in-law. Everything done to him is on time. He'll never be late to school. He'll know what time to eat, what time to sleep, because his grandmother is a head teacher. And he's very strict on it. And we are so proud that we see him now teaching the tertiary level in history. We also like to sincere our thanks to his father Ismail and the entire family of his father's side, not forgetting the Nawaikula family from Cornivia, for their love, guidance and support throughout his life. Your decision has played a big role and shape the man he is today. To Wooli, as you step into a new chapter, we pray that you walk in wisdom and purpose. As the Bible says in Psalms 1:1, blessed is the man, blessed is the one who does not walk in step with wicked,
stand with sinners or sick in the company of mockers. From there, you will receive blessings. May your life be blessed, your choices be wise, and your future be bright. Happy 21st birthday, and thank you all. Anagonogo mena solikina naki na suriti turani watau mesele chuna ki be sewuna kabni ko kita tatiki sulit sekali romo lele kemai defense system, be part of the Venezuelan. Now I ask this gentleman behind me to play this short video.
Betul ke bekas seraba kalingan ini Beulu di benua Beintuta Utiwayan radu kamu tunang beyanu yanu Wasa-wasa eba kali di merabu Manu-manu erabu karatu kunan nomudi Sakit tujuh ngabio antimi na itampat kebe bitawat tengah usil anda mere dan nak kami kuah. Ngono kami sana musik kinake siap sudah cukup mau ngulai liu with love your sister karena dulu terlibat mesele and bring when you ready. Teman-teman sosial, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sebu, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life dear Sebu.
cheers for Servo's 21st birthday. Hip hip! Hip hip! Kara! You can take your seat again. I'll now give the time to our birthday boy, if he has a few things he wants to share with us this evening. Now is his time. Good evening, everyone. Tonight, as I stand here at 21, I don't just see a birthday, I see a journey. A journey marked by laughter, by lessons, by loss, and by love. When I was younger, I thought adulthood meant freedom. I imagined that turning 21 would be the moment I had all the answers. But now I know it's not about having answers. It's about learning to ask the right questions. It's about falling, rising, and realizing that every stumble is part of the story. Life has tested me in ways I never expected. I've faced challenges that shook me, moments that humbled me, and experiences that changed me. But through it all, I've learned that strength isn't about pretending to be unbreakable. It's about being broken and still choosing to stand. At 21, I've come to understand that change is not something to fear. It's the very thing that allows us to grow. I was not always comfortable with change. It used to make me fear the unknown, the unexpected, the experiences and opportunities that were unfamiliar to me. But really, I was just limiting myself. Somewhere along my journey into adulthood, I was pushed out of my comfort zone in unusual situations. And it was in those moments, the ones that sometimes broke me, made me curious and made me question everything around me, that I began to grow. Those experiences started to mold me, and I began adjusting every aspect of my life. I started to change. I have learned to embrace it. And with or without resources, it taught me the importance of gratitude. The feeling of being thankful for the small things in life is exceptionally overwhelming for me, because it made me treasure their value. And when I reflected on my life, it helped me see my worth. I am no longer the same boy I once was. I've tested the waters, gained new experiences, and learned to see life through a new lens. And through it all, my mother's words still echo in me. Go at your own pace, don't rush, and never compare yourself to someone else. Those words now make so much sense, because they remind me that every journey is unique, and that patience with ourselves is one of the greatest gifts we can give. Tonight I want to pause and say thank you to everyone here for being part of my story. I stand here at 21, not perfect, but grateful. Grateful for the lessons, the love, the laughter, and yes, even the pain. Because pain taught me strength, strength taught me hope, and hope taught me to keep moving forward. I know this speech may sound as if I'm turning 31, but to be honest, I think I've grown too fast for my age, emotionally and mentally. So here's to new beginnings, to living at my own pace, and to embracing change with courage. And if adulting gets too hard, well, I think this is just the beginning. A special thanks to Auntie Millie,
Auntie Yasi and Uncle Nico for stepping into the role of mom and dad, and to their children for being part of my journey, especially through high school and university. To Mayada and Naushiba and Lewa for opening their hearts and taking extra care of me, and especially Bree. I'd like to extend my heartfelt gratitude to my mother's sisters and their families, and his Uncle Avalua and his family too, to my dad's brothers and their families, and his only sister Angelico and her family, for their constant love and never-ending support. I would also like to acknowledge the hands that cooked with love, crafted with care, and decorated with creativity. You have given this day its warmth and beauty. I wish to thank Mr. Vincent, the owner of this beautiful place, for sharing this space with us. This vineyard is more than just a venue. It's a reminder of how kindness and generosity can make moments unforgettable. To my best friend and besties who have helped me experience different dynamics of life, thank you. And to my Lelin family for always being present in our different lives, I appreciate you guys. Last but definitely not least, to my father, who was with me 21 years ago and is still here today, working tirelessly for the best of his family. Dad, I love you and appreciate you so much. I'm blessed and fortunate to have you as my father. I'm blessed beyond words to have all of you in my life. Your support, your love, and your lessons have made me who I am today. And I carry each of you with me as I step into this new chapter at 21. Nakvaklevu fakfetai lasi kampes nrapa. Sana sulit turun ni bakatap, kisah ni meda borra namas, memang lagi nabaikan. Sana sultan cuma nangon bertemu balik kurung dan sana be wasai menabaikan. Ni beri ni gitu mani cuma nanti porkeram, enak kami ni kuah. Bi bakal nambingan, napal ni bakal diri, cuma nesa kumuwi, enak katum be muri. To those of you, some housekeeping rules. 11 trees are located on my left. If you wish to visit this evening. And smoking is strictly prohibited in the restaurant, but is only allowed as you enter the door. So sa mga kami bata, kapag na masulit na rin. Let's come before God in prayer. Nasamuel iwana kaluwa na masu sa mosa ramanda. Heavenly Father, we come before Thee this evening to come and celebrate. Tumami wakabinabinaka biki muni na kaluwe na muni na itay. Itubo sanggara birawa. Sa baro to itu nakakana na buhay kami. Yung baki ko sa nabulbing niwa. Umibang nabinaka biki muni na kaluwe. Isu-isu yang kedua ni isu yang beki mami. Ibango dari saru beki mami babinak. Isu-isu di sabaru taki beki mami bayang tabat. Warai taki ni mami belo mani. Mami maru taka na nauna ki mami mai dun makati beki. Mani bata wong taki kina na kalau. Iwasa bakal nonga natak. Bakal wati kira nonga bali bukina. Daya na kina ni mami bula bayang. Na kumuni Yesu Kristo ni mami turanga kasani mami bangula. As you can see on the program, making a bit of entertainment. Just give time for the young girls to change. Saat itu baru tekan korna baik kami. Soal telah ngalala kami pengatakan balik dia mu se dona tengu tengu bulung bulai tumba. Liberan tenang kali cinta nasara kata susu juga nak kami buat. Kan lebu.
And those who have gifts, I think this is the best time to present your gift to Sevu up at the podium and also take a few shots with the photograph this evening while we wait for dinner to be served. And also I'll invite Naufia's sister and the husband. If you can join Sevu at the top table. Makatawa kay Ranjini, makatawa. Sulit sekali bertalu dengan kami di kuah, Ranjini Tuira, Temeria, kayak Nina Rani, may tabi talangan ng tamtambe dake, Uncle Nico, Tatsentiki. Lepkes ko. Ebil ko salam. Kita sering kami deh. Betul lah. Kita perdes dulu. Ini Australia misalnya juga. Kau nggak, kau ngaruh. Just an announcement. Kapag kila lumulur yang election na entrance di Balikan, ako kira na mula doon paluto mo kira na bakalata, kasi nga na may topic ilib, na bitangan ng minutes na bitangan ng Sinogo. Kapag doon lumulur ka kay election na matay di Balikan, ako kira pa mamasu, kaya ni lima karatel na naman kira-kira. Sampai turun di mobil ni Navarro Tutek, kemudian saya mengenal tek di tengah misi juga. Saya lihat.
Argentini, Novias sister. Scusa, come? L'hanno detto venuto. Ma poi bisogna fare una roba. Bisogna fare una roba.
check. Sound check. 1, 2. Mic check. Kalau lagi FL dengan KL, kalau kita kan mungkin cuma tadi office ni semua sekitar. Sound check. Kira-kira di Tusoy, Sound. bisa sana may tahu. Sound. Sound check.
Ibu nonton siaran tuh.
Será que cada
kalau kita baru tahu cuma kita kakak dan aku kesini dengan gua. Na serta mo sa bukotara na kita kene. Tatabi tu ko na maniwala na si gua. Sa muli na bikin auto na staff ni Malika na go. Kerto na pati na auto tulis ko ya. Na sergo me namu. Fruit juice yang suka es lagi ya. Fruit juice kalau di bawah fruit juice mana sama tak kinum nicok. Ni gelelewa di tinggi bawah api ni memang tak. Sanuita kan? Kena yang
Serano sa sesyon nito ng mga pamilya. Nabukin na bumirah na chino sulun. Pagkakita nyo kaya kaya na namin siguro na kagagalitay. Serbo mo sa siguro dito. Pagkakita siguro serbo be bunting boy. Konta ka na sire vorta ki tu me boleto na nanda shomo na mbuni kuwa. Konta begitu wana turun na turvove turanga. Yang boleto juga na nona kapeta mula na bagi resulu kedua yang na mbungi binaan kuwa. Kita sisi terlalu kita turun nama kita ketemu. Seru, Matanya singa ngadi kuwa ini kawali dari kana singa maju sama-sama lima kulit takin mai kandamu kamu yang kau gila ni makanya tertawa cuma ni na serbo ya sinto na kaya mata tutup ni dua sopa persen na serbo sama tay tigo ba bibi betay buah kay kem ni kaya na vio kani sa katalangan yung wala gago era siya matumay yan mo na liba yan ang bongi vinakan ni singin ko na serbo men no ni wara ka balay. Yau kila ni wakabe awa ni wawa juga walai nagai online na serbo saktal ngani wala ka bikin orona itumbu-tumbu ni mantangannya bakati kono na sini sudu ya na sini buah kena itumbu-tumbu turanga kena itumbu-tumbu marama oira na viokan ya rasya mamai ana sana ve na tumbu-tumbu marama kira talanga na viokan ya rasya mai kono itumbu-tumbu turanga. Au kila ni tatalita ka chiko nambong ni vina ka nisima ni kuah. Ena nonda kana tu wakai vua
au kilani sarui leo humbeka nakakana itibu no mini tele ni tevi ningai na numa muni tawana ni kau tatale ngai ban me katalau Sangat January kena singa Mbaki rua sai wasawaliwa Kune taki mai kandau Elam basa mosudu mai kina Tinagatin sara mai kio Elo basara nyekala siwalu kina Lelin kina uli toru lake Wamu toru kina witule tangane Se buloni buli Bila kau bola nama kau Dirang rata mualang mana Etilong like day kota mana Saya balima Ibuni wai mosa nama wala Lomu iau nama karulong Emali wai nama karoko-roko Dona numi irna naweka Bakabuli tawa bakawalena Nambukeleu irana loyamu Naesana romo kantamu Nambukeleu dinakina tikina Owasusara yani asalia Rayanu yanu diri akiowa Bakabunroga nasana otomona Happy birthday sebuloni muli Ida kau bola nama kau Nirau rata mualang mana Happy birthday kota mana Shosho Karina mimaka Kiwana nonda kalomula Keira kelena mewekanya Rayado maina nonda suboni kuwa Paveta manisa netu masuvata Mewu vale ngoni kalomata Dona numa Obrina tarimu moromana Kalomo kaliuda Nalotu mongara walinaka Raizi irna wekamu Nalolomba menonu salu Happy birthday sebuloni muli Bila kau bola nama kau Dilau rata mualang mana Happy long life day kota mana Dilau rata mualang mana Happy birthday day kota mana Dilau rata mualang mana Happy birthday day kota mana Coba untuk item na tabeli sebu may kiyo nakar ni buat coba dari tua yang dokter sana item tu kita lagi pun masuk ke semua sa dapat sini baru kita lihat apa tu apa tu mati
Sa takot sila mga pinakaliw. Kaya mantangannya mga tugon na pwede na bombe na ibuwa. O kila nasya kayo, o nalay walo sa kabulumay, Diyos sa kabulumay raw, nasya kayo na buwang kabulim. Pag hindi nakatiwala yung malabubay, hindi ko na naman ito sa mga tirulumay, may pagbulang ito na kerser. May wala nung ginanamay patiro sa mga kayo. Sa takot sila, nababili nila kayo. Yung kila kisi na parod sa mga total matali kata na sir. Na sir terong ko sa wata di gobyerno ng marang maitar ng tabi to kay Lugo. Untuk na nisip. Kanta kaya na yo kan ikati ko na bom sini ko. Sir talaga ni wala lagi na pero tong na linga na ka tong na linga ni fingran. Tong karabi kata di ko na bom sini ko. Na sir ko. Ben mau ni. Sama. Baka nanumingan na buguni baik kami na takeaway pack yang boleh take sudah kurun yang $2 sa kiri yang kaya wala ka kan ni TV muli na
kawan ikut kembali mengatakan kami mengenal kita. Kalau jangan kau sangat turun tu mata susu na wanita may Cornivia. Meron tu mata susu na wakaiso may kio. Cornivia Old Girls. Soli na ito muna na ito wataran ito na lumani ito wataran sa Ruchin na bagay na kali. Kamu. Tudo.
whose cousins from Kyo. Kami nabukla ni namaronta ka sa mga sobrang nasigil ko. Masaya mo sa watak sa rin na tebe na pa-diwa. Ito ang tebe na pa-hatsin ko. Masaya ko, kami. Baik, masuk ko yan ay watak na matosusulit ka na nabukisin ko. O kila din namaronta ka sa mga batak ka na sinanasigil ko. Deve na teman-teman tahu susah untuk na merawat susah ikan dan persikuan.
Kevin na sektor mo sa matapang bibisar tu kan bibig tu Kevin. Tu cuma yang na sama tahu yang na sama sama. Kaya Kevin tu talaga na cuma yang saya gitu. Yang sama ni. Aserre mo, nama. Sohera sua, sohera kambulu, era banana no, kila di ento beka nangau na era toto mo beka tui London. Siara bulim beka mai London. O kila ni rato vatara teki kenta to na dorbo. Na sere ni London ni, sada buti kena na vai vina kaleo. Davu chicken na vavini vina kalevu vero to na tambani media to vuka taki kenda chigo ya na mali walala na mona liva ka vavini vina kataki wale na mdo venga ravi na singi kwa
boleh serta mo sa utos sa bibi body boy. Nung sa ano mula may na karosa mo kondo na bagin nung mula. Yan na siguro ni ko. Sir ko sa hotel sa bibi ko. Ana kamsin ko. Sebu kina buwali na malehu na ya kumai. Muta ni italita kan gamay tiko na puro pinakanikua. I'm sure we have enjoyed ourselves. 10 more minutes. The music will still going. Sa nanduangan ng Damasu na maklori ba rin tabi tal-tal-tal ng buhay pinakanikua. Sa Damasu na malehu na kalona itabi tay na malehu na Bogini sa foto may kima may lako do rumayan. Oy kay kima may rasado maluli bayan tay. Dudingo ni sala kima may namuria. Kung nga rin kimo nito ang ano lang ilos sa babalo malan. Kabay wito man mo kima. Nabali ako nakalona sungod natin din tay. Nabali ni man bakilalo ni Tiko. Nabali mo mula ni Cebu. Inano ni Bulika kim kapora bikim ni. Nabali mo na bugay din tay. Kaya na lumi na utang sa lapat kikiman. Komuniti Sukaristo ni Mami Turang at sa ni Mami Buapulang. So, 15 more minutes to go. You all enjoy yourself. Naka. Somo que na tomba e marabu Wairiki wana nabu Oilele tawe unianu yanu manaka Kemu watelano moni ritotoka leya Prangu matelevi korika e uwas Keina tani modi e sandabu ke mwili Oilele tawe uni Tawe uni, oilele, tawe uni.
Serta mo sa bibi big boy. Patala kinabi tumudo na maraman ni Ra. Nabukile mo Ra. Ngachinay siya ulo ni. Serta be naudu. Lumale gatak di warung moda, nomu main tetau ngole ari lewa, nanumi kemuni pekuani lega, auradi veiko elewa, ausaru indah rewa. Saiko amateda Deva leo kerea Nanumi au leilewa Kau asimai lekmati Raivi kemuni Kau tu mana-mana Bukan lagi yang kurang mesin Aku hormati Riko Neng Saru indangan rewa Saiko au matela Dewa neo kerea Nanumi au leilewa Hangang diwalinga ng gurosi Ino saya wawali Monanumiyaw ni ulesuyani Asaruin ng rewa Saiko amatela Deva neo kerea Nanumi au leilewa Asaru indangan rewa Saiko amatela Deva neo kerea Teman-teman sesuai mo kailan sa barumita besar cuma tuha tara ti bordo na barmo na komising ni kila ka buah kila ni tamaro takat sona iwatara lagat sa beketa sarua kitungani
kita kakak nantakan dia juga nabung isi gua. Ia mewakangan dan juga nasing suruh di sebelum sa kele memang lama tali mata bantu menta romang ni seperani ni serian yang namanya di beli mah me wande itu ena rorong boleh itu ena YouTube se tapa ngawan itu rorong kina sakele memang tali mata bantu na serian sebelum ni serke sebeloni sa kota Itali tengah ni ve kemeni kia tena weka oni awang atakatuna nona tupu dake mo sebeloni yana kana nanumi mai ndona na sere na vono e vila kwa kivoli kina ni sember ni mai soli nona ki na singna ni kwa sada butiki nona wavi na vina kaleu na serngwa sa votevan bibi iko sebeloni bevoganyo se tambah wata tigir tuna nombo vale sang talangan ningole labi kena orona nomi tumbu-tumbu ro susungi ko boleh mai na dele di buru-buru kena ko na sergo menabu sebelum ya me vakangan ni se daga tsuna vitamba kiri tali tunga ni ko ve tamba wata ke bote boy ni ngai ngole da ngamai me mai valinji linji mandani vida na light ni kamera ya. Karena kamera mota Anomu mai la meta mula Amu yang baki ruan dua Kena matani singa ngani kuat Ini kalari Januari kena singa Yang baki ruan wasai walima Ubuye kuneta kimai kandamu Elam basa mosulu mai kila Kita gajen sar makio Kalau sarnya kalah si walu kina Lelin kina boleh toro lagi Bonu toro kina bitule tangane Happy birthday sebelum muli Bila kau bola nama kau Lihat tamu walau mana Happy long life lagi kota mana Dewana University ni leva Uli wai mosa na babala Lumui au na makaroko Bimali wai kawa karoko Tau na nuni hilera nina weka Wakabu uli tawa wakawalela Lambukeleu irana nomu yamu Na yasana rogo kandau Lambukeleu ndina kina tikina Boba susara yani yasalia Na yanu diri okiowa Naka unrobe yasana automona Happy birthday sebuloni uli Bila kau bola nama kau Niraun rata buang mana Happy long life lagi kota mana Yes sir Shade
Kalishuina wakawina vinaka Kiwana nondaka locura Keira kelena vivekani Rayado maina nonda shungoni kuwa Oveta manisha nitu masubata Bebu vale monika longata Tahumbingi mona numba Obrina tadi molomana Kalau mau bakali uda Nalotu manggarwa vinaka Rai dikir nawe kamu Naloloma nenom salu-salu Happy birthday sebuloni muli Bila kau bola nama kamu Niraun rata bualomana Happy long life bayi kota mana Niraun rata bualomana Happy long life bayi kota mana Niraun rata bualomana Happy long life bayi kota mana Tadi kalau kita bisa berbagi bahasa untuk mengatakan kau tidak akan disini buat masih ada bahasa makanan pakai dari dijaga. Nanti kalau ada orang luar yang akan buat sebentar lagi mulai lagi juga. Waktu masak ini, kono. Sekarang sih bisa untuk dapat menggunakan untuk masak. Yang untuk bagus itu. Nanti yang baru tadi nak iman yang kau tidak disini buat. Toto orang untuk masak dan dia buat yang tradisi. Sarukan. Mama masak yang bagus semua. Semua. Kemudian Tarala pero mana matakale adi Muria maena bakutani Leka-lekani nangai songo mata Tosumai tenda ve tara-tara Kuani lenga-lengi kinana matakale adi Muria maena bakutani Yosho Duda que mandaru do viritale mata Warren kale motanga ya taka Namundu waruhala na yamana Deyadi Uriya mana wakataki Duda que mandaru Lali Eso duda que mandaru da virikale manda Warren kale motanga ya taka Lamundu
leka leka walenga no songo osumai mendawe moko moko kuanina eli tata moko moko le yadi uriya maena vakatani yosho duda ke mandaru do viritale manda Warena kale motanga ya taka Lamundu waruala na yawana Leyadi Uriya mana wakatangi Yosho Duda ke maindaru da viritale manda Warena kale motanga ya taka Lamundu waruala na yawana Leyadi Uriya mana wakatangi Yosho Duda ke mai Tapi nak kau kila ni sa tumbuk kita koso cikgu nak kau na buku tertungan nama cere usang suruh tu tiga ni na kau ni sin kuah sa foto ngau kau ruan na cere kau kila na song kau kau na kali pada vari vale turaki erto nang wale tak kita lagi na orto na bungong orto tiungko kau kila antara kali pada ni ame atau pernah mata Yan na sir tarabang ko sa wata pambi bisar cigo be kemni na marama na ita turangan na ita may katabu. Tau tukun itu may lomay o saudang wasen. Yan na sir wa mamuni. Lande mai udeno elo maniringo sadami satu satu soro tavatale sawo aungai kaelo sare satu tuakle tutuka tombo tuka tikonga tula singa watenga sadami satare tula dimbangai ke Kaya mai tola singangai dai sare hey satu tuakalai kadiwa kali mai tomangai elambong ingai dai aurere dinengo erewaki momo kere kiwangai kaya laki masare hey satu tuakalai Mesiya raya Lande mai hundeno elo maniringo salawi satu soro tavatale sawo aungai kaya lo sare hey satu tokalei butuka tombo tuka tikonga tula singa watenga salawi satare tula dimbangai ke erangai kaya mai tula singa ngai sare satu tokalei kali mai tomangai elambong ingai aurerendinengo erewaki momo kere kiwangai kaya laki masare hey satu tokalei sare satu tokalei
Silakan teman-teman susul ya Bu. Saya ojo jenis ko ke pokok nanu mame ona lei toma Natalia ni na viva maruta kingo. O kila ni na lengkar rabiti ko ni na vale turaki. Yeah, for the last dance, this song is dedicated to the families. Let's go. Yeah, akan diperjuang. Ya ukila bina kanisa ukila saru inti kentayan tanah ke leto mana talani turaki.
Sa vanto tale va vinavina ka takvaleu ke mdo na staff ni vineyard. Yan na mdo vengara vive ke mami anambongi ni singa vina ka ni kwa sa dawiti kina na va vinavina ka levu ve ke mdo. Danangai sota tale mbeka